ayisunamanga lolu futhu lo muntu omdala abantu abangaka babona abantu bamanje umuntu la 22 umntwana ngoba i2K ngaba i2K uma ukathi hawu mdala nje lo muntu insema le dala uyabona kanje lona umbonje ubuso bakhe kuthi lo muntu ugugile akekho nje umuntu ongakona 22 abantu abazinqama badala siyabazi amanga lokho kwenzela nje ukuthi kuze lapha eSouth Africa uzongenelela la eSouth Africa dala basebazona ngaphandle futhi lo muntu. Hey wenganza kwesindaba ekuwelile emchunu hayi angisazi bafowethu ayinibekele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi Admin nanguwelile emchunu ephika ukuthi uMayogathi akayizwa kahle le ukuthi uMayogathi uneminyaka engu22 kanti lezi ndaba ke zokuthi uMayogathi uneminyaka engu22 zivela lapha ke ohlelweni odlala lapha ku DStv la kuvela khona ke ngempilo ke yamayogathi insizwa yasemzimkhulu eveze ukuthi ineminyaka engu22 futhi ke lento yesikole nje yavele yabonza ngeke ze imsize ngalutho lento esikole wase yashiya ke esikoleni sekumele yofunda ugrade 8 zinjalo ke izinto wengane kwethu nangoleli mchunu engasayizi indaba yamayogathi uneminyaka 22 kuthini ukuphawula wakho ngalolu daba ahlala lapha ku comment section wakho lacizela subscribe uthola zonke izinto esizipostayo kuyona ke le channel yethu ehamba phambili mina sengiphuma kanje.